Assam Rama Mar Hai Chanchin Assam Ram hi India Mar Sakting Topa Ania in Malai chun Prayotisha tia Rit ani chu hnunga chun Kamrup ti ahung ni nok ani ahom hai an hungin lal hnung chun Assam ti ahung nia chu ming je chu tlukrul lo amani mun thatalu anole in rol lo ti na ni theiding in mithim hai chun an ring ani Assam Ram hi vadung lin tak tak pani Brahmaputra le tuirung barak hain an lung hlanga chung vadung pahni hai chun phaizol lin tak tak asima hing phaizol lin tak tak hai hi buleba le hlaidang chingna dinga tha em ani chulei chun Assam Ram hi thatalu le lutalu ani hrim ani aram sung hin tlangram tam tak uma hing tlangram hai hi ramngo moi tak takin aboma aram leilung hi inrul ram lo tak nisin la khom anlang dan pumpuya ram moi tak le lutak chu ani aram hlu masa hai chu Astro Asiatic chihlami ania mihrim chanchin suitu hai chun estrik mi hai tin an lam hlak bok chung hai chu Pacific tuisuri clear karami nidingin an ring ani an chongkhom hi Mongmer group laya chong pakhat ani via mandanam chong le in nai te anni an tla hai chu khasi le jaintia hai hi anni Hindu sako le khabua chun chanchin tam tak muding a nisin la khom mumal taka chanchin hrit chingna a theino chanchin hrit ching thea chu Varman lalhai hunain thokhan ani chaw ani chainarama khulzin mi pakhat hiun sang chun Kamrup lal Blaskar Varman afil na in edi zaruk somli pathumin Assam Ram ahung sira ale kabuzik si yoki achun Assam Rama mi hai thaji le felji khom toifel takin azik sa ani kumjabi som pathumna hungin tan laivel khan hom hai an hung lu noka ani hi san chithla taihnama mi anni Asia khomolpui simsakting mi annia anni hin lal sukhapa roi in moran borahi le naga hai chu neban in an thunhuya an hung sia mar saktinga chutia ram an lak peka kacharin ham hai chu dansari hmuna inthok in maibanga notla in lalram de tak anin din ani Mughal hain kumsang kazaruk somruk pahni kumin an huruna ahom lal chu tukdolin aram then khat an lak pek ta amiruk chu kumsom nivel hnunga chun lal godahar singha chun Mughal hai chu aramain thokin an hnot nokta ani kumsang ka jasari somrit panga September la chun British East India Company chun Assam Rama sumdong na trandingin an hung luta kumni hnunga Governor General in Council chun hakbil chu Assam Ram le sumdong ton a hotu dingin aruta golpara muna asita ani chunglai hun chena khom chun Assam le India mar sakram hai chu hlang mi chengna ani lein British hai chun lut phallo anga an sia hlang mi nun phung le an khosak dan danglam leile aram le lunga in fe pona athano le in an po ngal no ani thei amiruk chu Burma rama in thoka ral hain an hung run rop lein Lord Amset kumsang khazari somni pathuma in thoka sang khazari somni pare chun Burma ral no suk na sin chu athot a atir chun British sarkar chun aram hlu chu thil tum tak anei no a amiruk chu ral a hnot suk zo chun aram khom chu adel songta ani kumjabi som pasarina hungintana inthok suting le simtinga inthokin zohna thlak hai chu Assam Ram anhung lutana hing hun lai hin khule khu nam le nam inrun anlo thor phlaka chung thil le chun mitam tak chu mun tha le mun him lem zongin anin pem hlaka lo nei mi anni lein lo dinga ram thatna khom anjong malam pe hlak ani chung thil le chun mar mi tam tak chu abat batin marting le hlak ting panin Assam Ram mundang danga anin pem dara hing hun lai hin namdang le in pona ala tam no a namdang hain thlangmi hai chu kuki ti vongin anlo hril hlakani British hain Assam Ram an hung optrana in thokhan mar hai khom anlo dei ta ani abikin North Kachar Hills bikalem chu aram op tu LT Beaver chun sutinga in thok naga hai le martinga in thok kachari hai lo dang tu dingin
mitam takuma silai apekani chunglai chun mar hai chu mi bengwar tak tak anlo ni leiin British sarkar IOA sidol tukhom marmi anlo thang bokani India marsak ramahin Tripura Manipur le North East Frontier Agency tino chu Assam ram sunga umvong anni hlaka Tripura le Manipur ram chu rengram phrim anni tulai hnaya Assam ram chu thenoi in ahung ta tuta Meghalaya Nagaland Mizoram state hai hi Assam ram sunga in thoka lak ranga state puihlinga sim anhung ni ta ani North East Frontier Agency khomhi state puihlinga sim hung ni in tu hin Arunachal Pradesh ahung ni ta ani inhma ta hlangram tam tak nei hlakha turuk hin chu NC Hills le Karbi Anglong district hai hi hlangram umsun chu anlo ni ta ani marnaw hai chu kachar Hailakandi Karimganj NC Hills le Karbi Anglong district hai hin anum deu bika ramin op na ran ran hnuya khosa anni lein inthurul taka thilthot thlang le thanglak thlang khom harsatna tam tak anei roplak chunga indarle sarkar iop na ran ran hnuya anni lei chun harsatna lo hlaksin khom ramle hnam ngai tu mi tak anni a anumna taphota sarkar ihrit thamin masonna tha annei pe hlak Assam ramahin kumjathum veljet lo khosaveta anni lein Assam minge anni na hi in phatrul lo ani chulein Assam ramta ding khoma masonna in hlun tu le ramta dinga mi tangkai tam tak anhung pha ta ani